Tato mwibali ya Yesu ekiro kyati ntwizire mu maiso gawe ukurama mu busobozi obwataire obwibali ya Yesu. Bayibuli negamba ngo butwikiriza Kristo Yesu tukayeba obusobozi ku bana barahanga kandi mukama okatuha obusobozi okurubatira enjoka okurubatira enaku n'amaani gona g'omunyanzigwa. Mukama ekiro kyati twizire mwibali ya Yesu tutwara obusobozi hali amaani agendwaire amaani agobucheke ekiro kyati tugasiba mwibali ya Yesu buli ndwaire zikulema mbomezi bwaitu n'obomezi bwaba bali mukoyo waitu ekiro kyati ndwaire zituzisiba mwibali ya Yesu. Ntukuragira rugamo omubiri gw'omusaija ogwo, rugamo omubiri gw'omukazi ogwo, rugamo omubiri gw'omwana ogwo, rugamo omubiri gw'omwisiki ogwo, rugamo omubiri gw'omusigazi ogwo omwibali ya Yesu. Ntusiba amaani agendwaire, ntusiba amaani agendwaire rugamo maka gaitu omwibali ya Yesu, rugamo banyabuzale baitu omwibali ya Yesu, rugamo bana baitu omwibali ya Yesu, rugamo banyoro n'abakyaro omwibali ya Yesu, rugamo bomezi baitu omwibali ya Yesu. Endwaire zona nturagira amaani ag'omunyanzigwa aganya kuleta endwaire sibahe byawo rugemo bomezi bwaitu omwibali ya Yesu, sibahe byawo rugemo bomezi bw'omusaija ogwo omwibali ya Yesu, sibahe byawo rugemo bomezi bw'omukazi ogwo omwibali ya Yesu. Endwaire zinyakwizira kwita ekiro kyati ntuzisiba omwibali ya Yesu, ntuziha obusobozi bw'okwita ekiro kyati omwibali ya Yesu. Buli ntegeka y'omunyanzigwa yona kwita n'okwerekereza ekiro kyati ntuzimaraho okuraba amaani agesagama Yesu. Buli ntegeka y'omunyanzigwa kwita n'okwerekereza ekiro kyati ntugimaraho kuraba amaani agesagama ya Yesu. Ai Yesu, leka amaani agesagama yawe galeta obwomezi mu mibiri yaitu, leka amaani agesagama yawe galeta obwomezi omu mibiri yaitu, omu mibiri gw'abakazi n'abasaija, omu mibiri y'abaana, omu mibiri y'abagurusi n'abakaikuru omwibali ya Yesu. Mwoyo arukwerekero kyati leka amaani gawe aganya kukiza garubatere mu mibiri yaitu omwibali ya Yesu. Abaine oburwaire bw'esagama ekiro kyati leka esagama Yesu eyogesagama yabo, ekiro kyati leka esagama Yesu eyogesagama yabo, ekiro kyati leka esagama Yesu eyogesagama yabo. Leka amagita garuhanga gaija bomezi bwabo omwibali ya Yesu gacho buli bikoligo by'endwaire omwibali ya Yesu. Leka amagita garuhanga gagere ekiro kyati gacho buli bikoligo by'endwaire gacho ebizimba ebiri munda y'omukazi ogwo omwibali ya Yesu. Mwoyo arukwera omukama leka omuliro gwawe gwagye ebizimba ebi gubyoche kandi birige munda y'omwibali ya Yesu. Mwoyo arukwera omukama leka ebizimba ebibule omwibali ya Yesu. Leka omuliro gw'omwoyo arukwera gwoche ebizimba ebi ebiri munda y'omukazi ogwo omwibali ya Yesu. Mukazi wetu wafe omwibali ya Yesu. Yesu Kristo nabungira obwomezi bwawe ekiro kyati tibule habwa amaani tibule habwa obusobozi baitabo omwoyo wange arukwera nukwagambire mukama ekiro kyati nakho amaani ago omwoyo warukwera nukotunga obwomezi oleme kufa omwibali ya Yesu. Mukama bakame ekiro kyati tusaba okwata abantu babo n'abarwaire okwata haba abasibirwe mu mibiri yabo, abasibirwe mu mitwe yabo, abakwenda kugwira ekiro kyati amaani aganagiraro tugasiba mwibali ya Yesu. Abana boboja abasibirwe enjahe ekiro kyati amaani agaganya kunagiraro tugasiba mwibali ya Yesu. Mwoyo arukwera ekiro kyati hereza abamalayika bawe abanyakusumura, hereza abamalayika bawe abanyakubugabe, hereza abamalayika bawe abanyakuhamani baije mu bwomezi bw'abana bawe ekiro kyati babegese ebishaka baboleke ebishaka bakingura amaiso gabo basobole kurora ebishaka ebiguru omwibali ya Yesu. Mukama bakama ntukusima habo kwa babere batuntwire ekiro kyati no baho muhimbo. Mukama bakama ntukusima habo kwa babere balemersibwe ekiro kyati no bateraho obulyo omwibali ya Yesu. Mukama ntukusima habo kwa babere bagwire ekiro kyati no bayimucha omwibali ya Yesu. Mukama bakama leka abacheke bagamendu w'amaani omwibali ya Yesu. Leka abanako bagame ngo nimugaiga omwibali ya Yesu. Leka abataine bagame ngo nyina n'obusagi omwibali ya Yesu. Mukama bakame ekiro kyati rubata mu bwomezi bw'abana bawe, rubata mu bwomezi bw'abana bawe, rubata mu bwomezi bw'abana bawe. Tekaho obulyo mukama, tekaho obulyo bw'okurakurana, tekaho obulyo bw'okukira, tekaho obulyo bw'okwimuka. Abali habitabo ekiro kyati leka batunga amaani okwimuka n'okukira kimo omwibali ya Yesu. Mukama bebwe mukama bebese oburume bwabo, bebese oburume bakora bamwe ekiro kyati omwibali ya Yesu. Basimula amaziga gabo mukama bakama, basimule hena kuyabo omwibali ya Yesu. Abasekeriro mukama bakama
baho muhimbo aba babasekerire baswale mwibali ya Yesu abasekerirwe mukama basimuleho okuswara mukama basimuleho soni mukama basimuleho kemu basobole kurubatira mbumanzi bwawe mubumanzi obwomoya arukwera moya arukwerekero cyatihindura obomezi bwabo bufole bushaka moya arukwerekero cyatihindura emibiri yabo gifole mishaka moya arukwerekero cyati obara barahebcheke byembiri yabo ebya sitani yaisire ekiro cyati bahebcheke bishaka mwibali ya Yesu mukama bakama busahe kulema abaina magufa agajunzire mukama bakama teka magufa amashaka mbobezi bwabo mukama baina nyina bane yejunzire ekiro cyati bahinyina bane mpyako mwibali ya Yesu mukama baina omusayi esagama abaina esagama yerirwo buhuka ekiro cyati mukama esagama yabo gyoje esagama ya Yesu obateke mu esagama mpyake ya Kristo Yesu mukama tukusima bokuba nobinga mbulkintu kyona emubiri yaitu ekitasemerira kubamu o mwibali ya Yesu tusibamane agendo ire tusibamane agobucheke o mwibali ya Yesu ntugabinga kuruga mibiri yaitu o mwibali ya Yesu mukama nikusima bokuba mibiri yaitu yekariyo moyo arukwera mukama ntukusima bokuba mibiri yaitu yekariyo moyo arukwera obutukurubata turubata mani obutukurubata turubata kugiza habo kubo mazira kukiza habo kubo mazira kuhamani habo kubo mazira kuhinduraho byona ntubisima mukama habo kubo bikozere kandi byamani ukuraba mwibali ya Yesu Kristo mukama wetu amen.